Alo Pro kata, bang, boleh buat Ex Nihilo Blue Talisman Dupe? Please bang, please bang, bang, please, 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 please bang, please. Okay, stop. Tak payah Melayu dah. So, kita dah bawa keluar dah perfume Omamori. Dia punya bau ni, korang akan dapat bauan ke arah sweet, fresh, yang sangat-sangat lembut, sangat ringan dan mudah untuk diterima oleh orang awam. Bau dia lebih ke arah bau sweet, fresh, fruity pear, dia ada orange blossom dan juga dia ada hint vanilla. Perfume ni korang, lelaki perempuan pun boleh pakai, daripada umur sekolah rendah, sekolah menengah, orang yang dah bekerja, orang yang dah boleh keluar KWSP, yang dah dapat pencen, semua boleh pakai. Sebab bau dia memang korang akan dapat fresh, sweet, fruity, pear punya bau. Indoor outdoor cover, makin peluh makin wangi dan very clean punya bau lah. So, Alip Pro tekan beg kuning kat bawah sekarang untuk dapatkan harga yang murah dan juga bau yang indah. Tekan beg kuning. Please bang, please, 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 please. Bang, please bang, please, please.